Ie, ond fe eith sawl un o'r ein mlaen I fod yn gesig fagu da, wy'n credu. Welwn ni'r lot o'r ein to. Ond ar hyn o bryd, perthog Miss Wales wedi ennill digon dros y blynydde, wedi cael ei gwerthu. Ti'n credu bydd perthog Miss Wales yn cadw I lle? Wy'n credu fe neu ffi, ar ôl gweld beth oedd Roger yn dewis ddo yn y cyffyle ifanc, o hyd yn diddordeb I weld beth neu fe ar y dylion hyn, ond ti'n gwybod, mae Roger digon clir yn ei batrwn, wy'n credu. Anodd I egluro beth yw hwnna I fod yn bendant, ond ie, os bobl gedre'n nabod yr adran cy, wy'n siŵr byddwn nhw'n meddwl yr un peth. Perthog Miss Wales, wrth gwrs, I H. Chiverton, sydd y perchynog ar un o bryd. A mae'r eiliadau ola mewn. O, mae'r hedi bant a mae wedi wneud I eto. Mae wedi. Da iawn. Felly eich atgoffa chi o'n blaenau ni fan hyn, y triniwr ifanc, Freddie Deacon, oedd yn dipyn o seren ddo wedi ennill sawl gwobr, a mae wedi dod ar hyd a lledrith unwaith eto i'r prif gylch iddi. Ydy, anheiddi fe fyd. Am grwt mor ifanc, mae rhaid gweud ni, mae fe yn trafod ceffil fel yn naturiol rhyw ffordd. Mab, brydfa Penclos, mae fe'n y gwad, ond wrth gwrs mae rhaid bod y person yn gallu trafod a trafod ceffil. Dyw e ddim yn bwyty pwy yw dy fam a dy dad fel yn dy fe, ond mae'r dyn hyn wedi dal yn ligad I, mae rhaid gweud am y 3 diwrnod cyntaf. Perthog Miss Wales. Allan o'r march, Haimo Orient Express a'r gaseg Perthog Gwenan Mai. Wedi cael ei fagu gyda Dorian Lloyd wrth gwrs, oedd yn brif bencampwr yr adran dy, Gwyn Faes yr Enwedig ddo, blwyddyn diwetha. So mae'r gwad Perthog yn neud yn dda yma. And the result of class number 86 is as follows. And we're thankful to Greenland's Insurance for sponsoring this class. And the winner goes to number 962 in your catalogue, owned by H. Chiverton with Perthog Miss Wales. In second place is number 978. The other side of the page, and 978. Is owned by P&C Robinson with Edmund Spark, a Royal Duchess. Odi, mae'r seren nôl yn y prif gylch. Mae'n I Freddie Deacon yn arwen Perthog Miss Wales. Llongyfarchiadau mawr iawn I H. Chiverton ac yn ennill y categori yma i'r Caseg Wag a'r Adfarch gyda'r adran dy. Of the Heather Eastern with the Ruby Princess. In fifth is 964, owned by Brooke Davis with Danaway Seren Teledi. And in sixth, 959. 959 is owned by Charla Brazier with Danaway Charla. Congratulations on your success. And the winner being number 962. In second, 978. In third, 983. In fourth, 966. In fifth, 964. And in sixth... Well, Freddie Deacon, you're my best customer this week. At the beginning of the week, no wins, and now a third to add to your tally. Can you even describe it? I'm absolutely over the moon. Obviously, there's a lot of speculation about this mare, but I'd like to do the talking in the ring, so I'm really pleased. I should think you are very pleased. Bred, of course, by last year's overall champion, Dorian Lloyd. I hope he is here to watch this success. What does it mean to the breeders and the owners? I mean, for me, I just think... to be honest, I couldn't tell. I just think they'll be over the moon right now, especially the owners. They love this mare so much, and yeah, I think they'll be over the moon. So. Well, many, many congratulations. I'm sure I've said that to you many times this week. She's very excited. Da iawn chi. Thank you.